ejo mu gihugu cy'ubwongereza kuri Anfield Road akaba ari stade equipe ya Liverpool iyo bariho bazamuka bava muri tineri cyangwa muri tano baza bakubita ibiganza ahantu hejuru bavuga bati this is Anfield hariya kabisa bari kuva muri buriya buvumo bwa hariya ahantu baravuga bati ikipe ije kwiyahurira ahangaha tugiye kuyishyingura ubwo rero ni Bournemouth yagezweho ku munsi w'ejo ibitego 4-2 match iryoshye match ikomeye cyane yari ryoye ijisho Bournemouth yatsinzwe ariko yateye agapira dera Bournemouth yakinnye umupira mwiza ariko Liverpool yongeye kugaragaza yuko ikiri ikipe irisereye cyane ku gikombe cya shampiyona abasore bashya bayifashije ba Milos Kerkez ba Hugo Ekitike ba Florian Wirtz na ba Jeremy Frimpong mu mukino hagati match umutoza yatangiye itsinda ibitego 2 ariko atangira gukora impinduka mu gice cya kabiri akuramo Frimpong ku ruhande rw'iburyo ashyira Wataru Endo David Brooks yahise ahanyura yirukanka cyane ahindura cross Semenya itabakosora mu buryo bwihuse cyane n'ikindi gitego nanone yatsinze Semenyo nacyo cyari kivuye mu mpande kubera gukora impinduka yaje no gukuramo Kerkez ashyiramo Robertson Liverpool isa nk'itakaje momentum ariko yakomeje gukora impinduka itabona ko akoze ikosa gushyira Wataru Endo kuri kabiri ahita ashyiramo uriya musore Joe Gomez ahita aza ku ruhande rw'iburyo Wataru Endo ahita ajya hagati mu kibuga na Curtis Jones zinjiramo na Alexis McAllister ahita ava mu kibuga bihita bituma Liverpool yongera kugira stabilité muri mediane ndetse n'inyuma yari imaze gutakaza muri iyo minota remplacement nziza ya Federico Chiesa warumaze umwaka muri Liverpool nta gitego atsinda kuva yayigeramo nubwo atakinnye match nyinshi muri shampiyona ko ndumva umwaka muri shampiyona ariko kuva umwaka wose muri shampiyona kuko muri shampiyona kuko kuri finali ya Carabao Cup yatsinze cya gitego kimwe cyagabanyije umwenda batsindwa na Newcastle cyari cyo gitego cya mbere ko amaze gukina match 7 sina nyinshi muri shampiyona kuva yahagera nizo bamuhaye zari kugira ngo yuzuze match 5 kujya yambara umudari yuzuze match so Liverpool yatsinze ibitego 4-2 mu buryo bugoranye cyane ariko kwinjizwa ibitego 2 ntago byanunguye abantu bakurikiye Liverpool muri pre-season muri match 6 yakinnye ushyizemo na game ya Crystal Palace batsinzwe kuri finali ya Community Shield bari batsinze match enye batsindwa match imwe binjiza ibitego 17 ariko binjizwa ibitego 11 nta clean sheet bigeze bagira byari ibimenyetso bigaragara ko Liverpool n'ubundi zatangira na souffrance yo kwinjizwa ibitego no kutagira Ryan Gravenberch nabyo wabihereza uburemere runaka kuko izi match nyinshi bazikinye batamufite iyi match yari afite suspension match ya Crystal Palace umugore we Cindy Perrott yari yimo yakira umwana wabo wa mbere ariko Liverpool yakinnye umukino mwiza ugiye kurana no kuri statistique bari hejuru cyane 61 kuri possession kuri 39 ya Bournemouth ariko Bournemouth kwinjizwa ibitego 4 nabyo bifite ishingiro kuko abakinnyi bane b'inyuma mubo yakoreshaga umwaka ushize bose nta bigifite wereye ku munyezamu Kepa ubu harimo Petrovic wereye kuri Dean Howson ushyizemo Ilias Barinyi ushyizemo Milos Kerkez n'abasore bane hasigaye Adam Smith wenyine Real yarabasahuye hasigaye Adam Smith yagurishije Zabanyi muri Paris Saint-Germain umudefenseur wafatanya na Dean Howson wagiye muri Real central defense yose yarayigurishije igurisha n'umukinnyi wo kuri gatatu uretse wo kuri kabiri wasigaye Adam Smith inagurisha n'umunyezamu umunyezamu yasubiye ahubwo iwabo ariko nawe yaragiye ahitagurishwa muri Arsenal kuri Andoni Irayola kubwanjye numwe mu batoza beza wenda batarakora cya kintu cyo kwanga twari igikombe azamuke cyane nk'aba ba Oliver Glassen nawe yagiri ijambo rikomeye ariko numwe mu batoza ntekereza ko ufite ikipe nziza uburyo yayarinye nimugoroba kubasha kurivaliza na equipe ya Liverpool n'umwaka ushize numwe mu bantu bagoye ikipe ya Liverpool ibitego bya Antoine Semenyo nabonye Premier League yavuze ko igomba gukora iperereza kuko amaze kubishyura ibitego 2 byageze nko mu minota 80 na kangahe gutyo na kabiri bamututse bamukorera irondaruhu yanuka muri Ghana Antoine Semenyo abafana hari ahantu yagiye kurengura umupira agiye kurengura umufana wari wicaye hafi aho ngaho ahita amubwira amagambo mabi umukinnyi ahita abibwira umusifuzi cyabatibikanye kweli uwo mufana yahise asohorwa na polisi abenda baraza kumufatira ibihano nyuma ntago bigeze batangaza amazina ye ariko ni cyagiye abantu babonye ajya kurengura ni byabaye hanyuma Sala nawe yakomeje kuyobora urutonde rw'abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi ku munsi wa mbere wa shampiyona atsindaga igitego cya 10 ku munsi wa mbere wa Premier League hanyuma ahisa nazamuka ku rutonde gukaranganya na Andy Cole ku rutonde rw'abakinnyi batsinze ibitego byinshi muri Premier League bari inyuma ya Wayne Rooney Harry Kane ndetse na Alan Shearer ubwo yase agira ibitego 187 ubwo yase anganya na Andy Cole undi uri hafi wo muri Man wa kera Andrew Cole ubwo ndi uri hafi ni Harry Kane we afite harya 213 Rooney nawe araho hagati Alan Shearer afite 260 ubwo urumva Mo Salah bwo yase nakoraga higo ko gutsinda ibitego 10 muri open match muri matches zitangira Premier League hanyuma uyu munsi gahunda iteye ite
mu kanya gato cyane hari akamace ko kureba ku bantu bakunda Premier League kuko ku isaha y'isa 7:30 hari match ya Aston Villa na Newcastle United. match karaba kagenda Aston Villa na Newcastle Match keza ko kureba kuri Villa Park. match ikomeye cyane Saa 10 Villa kuri The American Express Community Stadium Brighton irakira Fulham. Sunderland yacu kuri Stadium of Light. Saa 10 irakira ikipe ya West Ham. Granit Xhaka yambaye brassard yambaye brassard basayimo na dingira baca ku mpande barenedo mandavari muri defense. Match ikomeye Black Cats irakira. Hanyuma Tottenham yakire Burnley saa 10 mu gihe ku isa 10 kuri Magic FM. Wolves irakira Man City saa 12 n'igice niyo match tubagezaho. inkuru itari nziza muri Man City, mutoza yavuze yuko iyi match Savinho aza kutaboneka ndetse na Ederson Moraes. Avuga yuko Mathieu Kovacic ataboneka, Moraes ngo yasigaye. avuga yuko Josko Gvardiol adahari, ariko yavuze yuko Rodri ari muri groupe na Phil Foden. Nubwo yavuze ko Rodri ashobora kutahita amukinisha, ashobora gutangira kumuhereza iminota kuko we ngaramuteganya mu kibuga neza yuzuye 100% nyuma ya international break. Ariko inkuru ziri muri Man City nuko Gvardiol, Kovacic na Ederson na Savinho badahari, ariko benshi barakomoza ko kuri Savinho na Ederson Moraes bashobora kuba bari mu nzira zisohoka muri Man City. Umutoza yavuze yuko ngo Savinho ngo yavunitse kuri match ya Palermo ngari hanze ibyumweru bike, ariko ibyo byumweru bike Mercato buri ibyumweru bitatu. Pep ntago yifuza kuba akoresha umukinnyi utari tayari mu mentally kuba ari committed kuba ari muri group. Guardiola mutari kumwe ne muri Tottenham. Ederson Moraes nyuma yo kubona ko bishoboka ko bagura Donnarumma bahise basa nkaho bamwemerera ko yasohoka no kuzana James Trafford. Ashobora kumurekura na Savinho bamurekura. Trafford ashobora gutangira gukina, kandi mu gihe na Donnarumma yabaje na Ederson byamugora. Avuga ko Galatasaray irimo ibishyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo imukure muri Man City. Galatasaray ngoko rero uko bimeze. Ntabwo shampiyona y'Abongereza rero yatangiraga, ahubwo no mu zindi shampiyona nka shampiyona ya Laliga ni muri mu gihugu cya Espagne, nayo rwose igomba gukomeza. Hari n'umukino wa Villarreal yabaye nimugoroba, Thomas Partey yinjiye masimbuye mu minota ya nyuma. Ikipe ya Girona yabanje gutsindwa n'ikipe ya Rayo Vallecano 3-1, hanyuma Villarreal yari mu rugo kuri Stadio de la Ceramica batsinda ekipe ya Real Oviedo ikinamo Santi Cazorla yari imaze imyaka 24 idakina mu cyiciro cya mbere La Liga. Yazamuwe na Santi Cazorla muri no mwaka. Ibitego bya Young ndetse na Gay nibyo byaje gutakaza abanyafrika babiri, umunyakameruni n'umunyasenegal nibo baje gutsinda ibitego. Oviedo ubwo yagarukaga muri La Liga nyuma y'imyaka 24. Match ya kabiri Oviedo izakira Real Madrid uyu munsi ku isaha y'isa 1:30 mayerukana FC Barcelona yemerewe kwandikisha Marcus Rashford, yamaze kumwandikisha ndetse n'umunyezamu Yohani Garcia bamaze kwandikwa. Ubwo ibisigaye nyine ni ukureba ku basigaye. Mallorca kuri Stadio Mallorca Son Moix kaba rero 2:30 sibyo? Yego muri La Liga. Se ikibazo cy'igihe Mallorca ntibirya. Mallorca ni 1:30. 1:30 mu gihe Deportivo Alaves kuri Stadio Mendizorosa barajya Levante za 3:30. Valencia Stadio Mestalla nabo kuri yo saha bakerera Sociedad. Inkuru nziza umuvandimwe wacu se ashobora kwigaragaza se Rashford ashobora kwigaragaza ari muri groupe kuko urumva Lewandowski yaravunitse. Rashford ashobora kumukoresha na nimero 9. Lewandowski ntabwo ameze neza 100%. Birirayikiri cyane kuko ashobora kumukoresha na nimero 9 kuri match batsinze Como yarahamugerageje nka nimero 9 nubwo ari igitego yawushe cyabazwe, ariko hari na passe y'amazi yahaye ndumva yari yayihaye ni Rafinha atsinda igitego cyiza. Pesie uburyo yirukanka ni ibintu Hans Flick yifuza gukoresha muri izi match adafitemo Lewandowski kuko we aracyari hanze. Kintu Laporta mukoreye gikomeye cyane ni ukurara mwandikishirije Yohani Garcia umunyezamu wabo wa mbere, ndetse na Marcus Rashford. Barcelona byayifashe no byayisabye gukora sacrifice nyinshi, harimo kwandukuza by'agateganyo Marc-Andre ter Stegen ndetse no kugurisha Trincao muri Sporting Club Portugal, ko Sporting Club Portugal yari yaramuguze rights ze 50%. So FC Barcelona igurishije indi 50% muri equipe ya Sporting, abahereza 10 miliyoni 11. FC Barcelona izishyira kuri konte La Liga itibemerera kwandikisha Rashford na Yohani Garcia, ariko we yandikishijwe kubera kwandukuza ter Stegen. Yahise ahabwa na nimero 1. Ni inkuru nza kuri FC Barcelona baraye banongera amasezerano Jules Koundé kugira mu 2030. Jules Olivier Koundé sore nawe mutoza Hans Flick yishimira cyane kuba mufite ari ku ruhande rw'iburyo. FC Barcelona
Hans Flick arishimye abasigaye kwandikishwa ngira ngo ni Ronny Bardaji bamwe mu basore bashya ndetse na Firmini Ronny Bardaji muri groupe na burimo ko muri groupe bajyanye bafite na Kipena bafite Joan Garcia bafite na Caution urumva ntago harimo Onchechesni nabe ntabwo arandikwa bafite Barde bafite Araujo bafite Kubarsi bafite Christensen bafite Jules Kounde bafite Eric Garcia na Joffrey umusore mushya hagati mu kibuga ni Gavi Pedri Fermin Lopez Casado Daniel Olmo Frank de Jong ndetse na Dro Mark Bernard ntabwo yanditse Dro waramubonye ubwo Mark Bernard ntiyanditse nawe kuko yongera amasezerano Bernard karacyafite imvune ntabwo ariko nawe ntabwo ari mu banditse sinzi niba ari mu banditse ariko we kwera imvune ntabwo arahabwa green light na Fernandez mu bataka ni Ferran ni Lamine Yamal Rafinha na Rashford kari agasore gashya k'akanyaswede Ronny Bardaji ntago ko menya ko atari kandikishwa so mukino mu kibuga ibitego 4-2 bibiri by'ikipe ya Liverpool wafunguye konteri ya Premier League 2025-2026 ni Ekitike shehe cyamya kakwiye miliyoni 30 we na Desire Atungimana Ekitike ko mbona agendara aragenda kakwera aratanga icyizere kinini ni style y'abataka baza gushaka umupira muri mediane bagakina na bagenzi babo nkuko byagenze ku gitego yatsinze nanashimishijwe no kubona abakinnyi bashya bamureba bamushakisha ahantu ari umupira nyine yaje gushakisha muri mediane akina na bagenzi be hanyuma aza kuwitaba no gusabye mu defenseur wa Bournemouth ntabwo yigeze yitwara neza awukoraho ari kuranga uguma mu maguru ya Ekitike igishimije nuko iri arisidite imbere y'izamu nicyo kintu cyashimishije kuri aba mukinnyi kuri match ya mbere Anfield abasha kumuplasa contre pied yabanje kubura amaso kugira ngo ntaba kwivuza gutangira kwiza kurusha kuriya c'est-à-dire neje ubone mukino wa gishuti yari yagishizemo match 2 ibitego 2 antuka ubona ko iminota ye yayitwayemo neza biratanga icyizere kuri Liverpool byibuze cyo bakuru n'umukinnyi ataka axial watanga indi profile itandukanye n'iyabandi c'est très bon uyu muhungu rero Higo Ekitike yavuye muri Eintracht Frankfurt abantu bavuga bati amafaranga atanzwe hose menshira imbumbe kuri uyu mwana ni muto myaka 23 nabonye abantu banavuga bati Liverpool yashaka backup y'umwataka udahenze kuko nako wagendera ku mwataka kumwe uri ikipe nkuru nka Liverpool biragoye ariko nta mpamvu yo guhendwa na Alexander Isaac sinzi uko mubyumva ni umusore navuga ko ukiri mutoya yaje Liverpool yamuguze mu buryo nge navuga ko bushingiye ahanini ku buryo bamwizeho bijyanye n'imikinire y'ikipe ya Liverpool kuko nk'igitego yatsinze ni igitego nk'uko she yarabivuze ni wa mwataka uri bugaruka ntago ari wa mwataka wo muri box wayo ngo ntago ari muri babataka wo muri box ngo uzajya azatsinda igitego ari uko umuremeye close ari uko umusanze umupira umusanzemo hariya no umupira yakuye inyuma aracenga n'umusore ufite technique nyinshi cyane aza guprasa umuzamu kipe ya Bonn mufatsinda igitego n'ibitego byinshi n'uburyo akina navuga ko scouting ikipe ya Liverpool yamuguze bagendeye ku mikinire mbere na mbere ya Liverpool kuko gake cyane ubona Higo Ekitike wamugereranya na Firmino batunze mu minsi ishize ku myaka 23 n'umusore ukiri mutoya n'umwaka wa mbere muri Premier League kuri ku ntego kuri ku mugambi w'ikipe ya Liverpool Klopp yigeze kuvuga ngo atwara kira gikombe muri 2020 Klopp aravuze ngo igikombe turagitwaye nibyo ariko twifuza gutwara byinshi bigiherekeza urusha kugitwara nibyo ariko kugira ngo twari gikurikiraho bigenda bit kugira ngo kidefande bigenda bit Liverpool rero mutoza hamya ko bagikeneye mu ndi mwataka nejo bundi kapiteni we Virgil van Dijk nawe yarabivuze aravuga ati dufite umwataka umwe tugomba kubona undi mwataka bigaragara yuko aho bageze mu gukurikira cyangwa se kuri dosiye ya Alexander Isaac simpamya ko bashobora kwibeshya cyangwa se gutekereza ko Higo Ekitike wenyine byaba bihagije kure bagahita bava nko muri deal ya Alexander Isaac nawe baracyamukeneye kuko ne equipe yatakaje abakinnyi batatu mu buryo bwa offensive batakajemo Diego Jota batakaza Darwin Nunez wagiye simvuga ko bamutakaje baramugurishije haza kugenda n'uyu musore witwa Luis Diaz byanga byakunda poste y'umwataka bakeneye undi bakeneye mundi mukino ni byiza ko ubundi akenshi nk'uyu mwana reka tumwite umwana Higo Ekitike atangiye neza gutsinda buri kuri match ya mbere
Anfield umukino wawe wa mbere muri Premier League bitanga icyizere ku mukinnyi ariko nanone nawe arabizi neza ko atari umwataka avuga ngo Liverpool uyu mwaka itekereza nko kuba yagenderaho arabizi ko mu gihe Isaac yaba yaje umutoza asobanura ko bashobora gukinana na Isaac uyu nguyu cyangwa n'ukina ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se akaba yaza amusimbuye byose birashoboka kuko Liverpool n'ikipe yifuza gutwara ikindi gikombe n'ikipe ishaka guhagarara neza muri Champions League ku mugabane w'Uburayi muri Champions League njye navuga ko uko akina nk'igitego ko twagupo yatanze ni uyu nguyu wari ugitunganyije ni assist yabaye umukinnyi wa kabiri mu mateka ya Liverpool ku mukino we wa mbere utsinze igitego agahita atanga n'umupira utanga igitego kimwe na Darwin Nunez nawe niko yatangiye bakina na Fulham ni wa mwataka yatsinze igitego atanga na assist yanatsinze igitego muri Community Shield ko nawe yaratsinze kuri Community Shield Darwin kunciye intege Darwin Nunez nawe yatangiye atsinda natanga assist bakina na Fulham birangira ari maraduru birangira bitakiba kuri giye ku ntego za Liverpool nibaza ko umwataka baramukeneye kandi baranakora n'ibishoboka byose kuri uyu musore w'umunyasuwede kugira ngo aze babisobanuye kenshi kandi none urebye ukuntu uyu muhungu akina bakeneye rwose n'umwataka wo muri box bakeneye n'umwataka ko profile ya egoyekitike n'umwataka uzasanga kenshi waje gufatanya na bagenzi be waje gutwara imipira inyuma umwataka ko bagura undi mwataka byo ndabibona ko bazamuka kote physique Jarike iriya aje ye nuko tumubona sinabonye ejo bundi ntuze yararwanye no kongera akanyama kayi akanyama kigomba kwiyongera kwiyongera ku kanyama rero ça prend du temps kandi akanyama kongera ukina ugomba no gutsinda yewe igitekerezo cya Alexander Isaac ntago bagombye kukireka uyu nguyu rwose nta precipitation yagombye kuba kuri Liverpool kumwadaputa buhoro ntidukangwe na match ya mbere nibyo c'est un garçon ubona ko atanga icyizere Petri de talent ariko iyi ni ikipe ijya kuri bataille ya Ligue des Champions premièrement yego ni ikipe igomba kurwanira igikombe cya champion kikakigumana bisaba rero umwana w'umwe Alexander Isaac yewe yitaye ku giciro mbona bamukeneye absolument ko nibyo ba Germain Defoe Ben bakunda kuvuga attaque ya ini grande equipe ntabwo yishora mu mwana mutoya absolument très vite biragoye so uyu mwana ariko yego nibyo n'umwana kuko aracyari mutima 23 akazi ke we yagatangiye neza Liverpool natangira neza atanga na assist igitego cya kabiri mu mukino anatorwa nka man of the match birumvikana atsinze igitego atanga na assist match ya mbere atorwa nka man of the match uyu musore yigoye ekitike Liverpool nubwo VVD ari kuvuga ati hakenewe abataka ariko abandi bari ko tuti Liverpool hakenewe no kongeramo imbaraga mu bwugarizi cyane no kurinda ku munsi w'ejo ntabwo rafite Gravenberch ugifite ikibazo cy'imvune twabonye Liverpool ikwitwa pressing yishyurwa ibitego bibiri irushwa n'ikipe ya Bournemouth nuko ari yamaji ya Anfield igitego cya gatatu cyagaruye mu mukino ikipe ya Liverpool cy'umwana cy'umusore w'umutaliyane Chiesa mbere yuko kuri contre attaque Salah nawe yongera kwerekana ko attention kuri Mohamed Salah ariko biteye mu ngenge imidefendire ikipe ya Liverpool kena kari question imidefendire Liverpool yavuye muri mita ishyiramo igitego cya kabiri biba 2-0 haka nyuma yo gutsinda igitego cya kabiri yahise igira temps faible nini ntabwo bisanzwe biteye mu ngenge par rapport nanone y'umukino ejo twabonye kuri Crystal Palace nabyo yagize temps faible biragoye Anfield ko wagira hafi 15 minutes ya temps faible cyewe nabonye nicyo kintu cyane ikibazo comment se fait-il mwagira temps faible igera kuri 20 minutes mwasubiye inyuma adversaire yabasanzeyo yabahaye akazi effectivement iyo temps faible nta nubwo bigeze badefanda ibitego bibiri byayo buri yaro kugira temps faible muri football nibyo sibyo Ben ariko iyo temps faible kugeza igihe utadefanda ibyo bitego bibiri nabwo biba biteye ikibazo nacyo ni ikindi birashoboka ko rimwe na rimwe kuri nko kuri journée nk'iyi ya mbere ku ikipe nyine yamaze nko gutsinda ibitego bibiri bishoboka kuko ekipe bikiri nkaho ikiri nshya ikiri mu mavamuhira ariko kanabireba nanone mu buryo bwo gukina kuko kuburamo Ryan Gravenberch hagati mu kibuga hari kinini byexpose aho kuri iyi defense yabo ko defense yabo urebye nk'igitego cya kabiri cya Semenyo abantu bibazaga ngo Virgil van Dijk nta gikorwa na kimwe cyo kudefanda kigeze kiba mu urebye kuri defense y'ikipe ya
ya Liverpool Yakoze nta gikorwa cyo inchevauché kudefanda de kuko 50 metres yanyuze mu mworera wo hagati mu kibuga Umwuki? umworera wawita umworera umworera inchevauché aragenda umworera ubundi abura umuntu umutangira nko hagati mu kibuga ejo ndashyiramo umworera mwamambare kirimbuza agomba gushyiramo umworera kugenda rero ukagera no kuri la defense kuko attention umworera ni ngombwa ko reba Liverpool ngaha Virgil van Dijk abantu bibazaga ati yajyagaye ni ngombwa ko Liverpool igura abadefenseri